Nakacing mi kecikan tho alor kacing penlong ke Voice of the People's Party lane ke VPP. Ya kacing hilang pensengo baik alor ki pratli kimat kepala bo hakmat ke sorkar MDA itu kepala yalam dak National People's Party lane ke NPP. Nakaliang uba adan oleh pensyai alor kene ke bentah. Kacing pensyai baik uba adan kepala mi kacing hilang kepala long hakeleng kari kasi bacentie. Ula ong baka cingmi ka VPP kere namar ki tau ba ki bakirki kenang baki nang yalam ki basyong has sekretariat kin sengutu ya kacing ka baki samla ki noi kai ki basyong ha caka kaput ki kendo. Ula ong ru banda pedang ki pratli ki mat ki baka parti ka lebo akmat ki lanang mi shu ki mat ki bapen sengau da ki baik ba kata nado kacing ki bati duyong kacing syak ni no ki nong nya kli ka mai ki cela ha ki we pat ki bar cela kacing bom yok tulap ki humkat nalor ki we pat ki man ka ai ka baka VPP ka shim ban berngam ban ker tawyar ya ka sekretariat kam dei ka bangin shulet ker tawyar klem nang rem hanrei ki don ki tawba ki bakerki bat ki baton kam kenang ba ki basyong has sekretariat kin sengutu ka parti kala penlong ya ka cinyelang komisi bentah ban penkre ya ka cingmu ban lektor sa sekretariat ka cingelang ka balalong hamat prandang shen ka VPP kala penkre pratli kimat hendrai mentala don ki bawan ong ban kentup lang lam hakamat ka cing ki bayadai ba ka ti duyong ka cing ti mau ti siap pat kiwe di kimat Haswa barangan tren ni sibon kimat kiba ka parti kal penpal bangidan aduk pratli kita kimat kiba ingin doa nangani ka sorkar MDA baka deiban penurlong ya kini ki pratli kimat ya tuaru ban pensyai namal bagi pajak kinusya elam bangla nodan sibon kiba persang ban yalam bangla yo pajak Oban keno dakuni pada kumpai. Lada kadai tang hapdeng para paipa. Ngene ne pensngap. Media slow bakat u deputy chief minister. Kak u minister. Kidang kren kum kito kitlung kitna. Dei mar bitagadaw slow madangam. Dei mar bitagadaw slow madangam. Van ai jigai om tang ki paipa ndai ban ai jigai yin dei ki minister ki deputy chief minister ki shon habo secretary rakwa nang ki gam tip ki slotu nem kabon ayu politics hanaba ka BBP kale politics kale ka meeting nimpa ong yang ni rally yang kene datang ke public meeting ni sang ban lek pensil tu bagla banda the Voice of the People Party kan ngom ni rally aki por di banan upai ba di lakun mi hadani rally ke bishisha kani ke datang ke jinglang patba ban pensil tu ban sang ni ban pensil tu boleh ni hap ban mi kumne syakmat